Bili smo na slikanju za boks meč i snimanju. Miki, vidio si svog protivnika danas ponovo. Vidio sam. Kakav je osjećaj? Da li si osjećao gnev? Da li si osjećao nervozu? Paniku? Ja kao da sam došao u banju, brate. Da. Pa da. Priđi malo mikrofonu. Nema problema. Osjećam se neverovatno nego kao prošli put kad sam počeo da smizim ko P. Mala maca, ajde sad da ga ne filozofiramo. A reci mi ovo, Miki, a moram te pitam nešto. Ako dođe drkač i kad krene meč Da. i on te pogodi jednom u nos, ćeš ti da se uplašiš? Ne? Pa zašto bi se uplašio? Pa onda bi rekao ovo nije za mene, ne bi nikad ni došao da se bijem. To je od mene, razumeš? Znači čim uđem u ring, Spreman si da primiš udarac. mogu udarit ću ga prvi i imat ću gard tu. Ali postoji šansa će on tebe da udari. Naravno. Ali ako te udari, jel ćeš da se pokolebaš ili ćeš da se ne daš? Ne dam se i ima da ga sredim. Ko zapeta puška. Bravo. Bravo, iskreno, double buraz.